ezulwini ngake ngagula abantwana bakaNkulunkulu ngathi mase ngigulile ngagula kabuhlungu maNazaretha ngagula kabuhlungu maNazaretha ngagula ithi mayifika into yasezulwini yathumela indoda yalapha kwaMahlezana engumfundisi ewasezayoni ithumela kimi ngathi ngihleli lenhlansuthi ngilele ebusuku yayisifika lenhlansuthi yahlabelela yathi ngigibeleni ntombi yomNazaretha yayisiflathela lenhlansuthi yayisihamba ithi mayihamba lenhlansuthi yayisiqhamuka lendoda yayisingibiza ngegama yathi impilo ihamba lesakaze engangasiboni yathi impilo ngathi mangibuyele emuva kule ndoda yafika athi kuthiwa ngizokutshena ukuthi insuku zakho seyiphelile emhlabeni. Silama Nazaretha sizokhuluma indaba kaShembe. Asizile ukuzogcoba namakhono. Anginayo ke mina into engakhuluma ngayo. Ake nginqamlele ngoba sesihambile isikhathi. Ngaze ngikhula kabuhlungu maNazaretha ngagula ngaze ngayibona. Angikhethe intombi yakwaButhelezi lapha. Angikho ke lapha. Akula ngaze ngayibona. Kodwa mhla uJehova wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu ngikhuluma ngo-number 5. Amen. Awusuma madoda. Suma madoda. Hayi. Number 5. Hayi. Yafika esibhedlela ngilele maNazaretha ngizayinqamla le ndaba ngoba isikhathi esihambile yayizokhipha umhlangano iwuse yayiqala ukuza eNdlunkulu yakithi ize lapha enyokeni yayiqala ngaleso sikhathi ukuze enyokeni into yasezulwini izokhipha umhlangano ubheke eKenani. Ithi mayifika into yasezulwini sengigulile maNazaretha ufika udokotela yafika indoda emdokotela yomlungu ngilele isibhedlela sesedlomodlomo yafike yangibamba yangithinta lapha yangithinta yathi kunesi oyehamba naye yathi lo muntu angeke asaphila usesalelwe izinsuku ezintathu ukuhamba emhlabeni. Ithi into yasezulwini maNazaretha bese ngibuza udokotela usho kanjani ukuthi ngizohamba emhlabeni ngoba angiphuza ngibheni. Uthi udokotela hawuya ngizwa ngathi mina yebo ngiyakuzwa uthi insuku zami seyiphelele emhlabeni sekusele insuku ezintathu. Kanti wathi kimi uShembe mayisibuya le ndoda okwesithathu wathi mntanami isibuyile okwesithathu le ndoda yafika yathi uthi uNkulunkulu angizokutshela ukuthi ngoba usuthandaze wabheka emseleni ngabuza umbuzo kuShembe ngathi Shembe ayikho into enhle engake ngayenza wayithanda. Wasayibuyisa uShembe le ndoda ithi mayifika le ndoda ithi mntanami ngithunywe ezulwini kuthiwa ngizokutshela uthi uNkulunkulu akazange isho ukuthi uJesu yathi unyazi lwezulu lithi angizokutshela ukuthi uyakwandisela insuku zokuphila emhlabeni ukwandisela ngeminyaka engamashumi 20 neminyaka eyisithupha. Amen. Silasibuthena ngendaba enjalo maNazaretha. INkosi yamazulu nomhlaba ifika kumfowethu ngilele esibhedlela saseJimistini ithi insizwa kwethu ngathi ngilele
ithi ngathi ngibuya kwemfowethu ngafika ngahlala pheka sofa ithi mase ngihleli pheka sofa ngifuna ukupheka uthi ngase ngizwa ngibani ukukhathala uthi mfowethu ngathi ngizwa lapho ngezwe abantu behlabelela bethi beza laba bantu uthi beza uthi ngabeza uthi sebengena esangweni uthi ngaphuma lapho ngathi mangithi ngifuna ukusukuma ngiphume akwangasukumeka uthi beza laba bantu uthi baze bafike eminyango uthi mabefike eminyango uthi mfowethu yayisi base kuthuleka uthi ngase ngibona kungena intombazana uthi imbuzi ikhanda wayiphatha kahle indlo lala kuyo ukuze uthi hamba ngezikuwenga engeziqana ukubuza kuwe ngephupho uthi ethi ngena le ntombazana imbuzi ikhanda uthi yangena iphethe ihlala uthi mfowethu yagudla uthi yagudla yafike yasibeka uthi ngithela sabheke lapho isiphumule kwangena enye iziphethe isiqephu uthi yafike yasibeka le ntombazana uthi mfowethu ngithe ngibona lapho uthi kwase ngizwa abantu behalalitha uthi ngithe uma ngithi ngiyabheka kwase ngene uthi kwangena indoda mfowethu uthi yangena ngane yakuthi indoda yangena yamaphakathi nendlu yama yathula yathi uthi yathula yathi uthi yabuka ngapha yaphinda yabuka ngapha uthi yabuka ngapha yayisihamba ifika ihlala ehlalweni sayo yathi mayihlala ehlalweni sayo yayisithi bantu abami isho eyintombini ehamba nazo ithi namhlanje sizothenga umphefumulo walengane ehlala lapha sizokwenza ulala nathi namhlanje ngisakwazi ukuthandaza sangele esibhedlela lapha eDlomodlomo into asezulwini yayisifika ithi mayifika ubaba umvangeli uyakwazi ukugula kwamngansabatha endalini nabasendalini bayakwazi ngendlela engangiyo yathi mayingena into yasezulwini ingena eDlomodlomo yathi mayifika into yasezulwini yaqhamuka kulomnyango ngapha yeza ihamba namakhosi omane asezulwini ihamba no number 1 no number 2 no number 3 no number 4 inamakhosazana amabili yathi mayifika into yasezulwini yayisima phakathi nehodi yama yathula angilele ngizovuka ngemthandazweni ka4 yayisithi uma isimile asangiphakamisa ikhanda ngalele uShembe ezohleza mina ubani ophika ukuthi uShembe umhlizo umuntu yathi mayifika into yasezulwini yayisiza embhedeni engangilele kuwo yeza yafike ithule isigqoko sayo yasithula yasibeka la yathatha isamblela sayo yaseyamisa eduzane kwetafula elalise eduze kwami yathula into yasezulwini yangibheka yangibuka yayisingibamba yayisingiguqula yayisingithinta lapha izinto ngangasenazo maNazaretha ngase ngiphelelwe izinto wathi udokotela izinto ngangisenazo yaphinde yangiguqula yangibamba ngapha yayisingilalisa ngohlangothi yayisiqhweba yaqhweba inkosazane eyayiphethe isicephu yayisisondela lenkosazane yayinikeza lesi sicephu yathi mayifika phezu kwetafula into yasezulwini yasibeka lesi sicephu yayisisendlala yasusa yonke imithi eyayilapho yathi mayisisendlalile into yasezulwini phakathi kwakukhona irazor kukhona iskero kukhona inaliti kukhona usinga lokuthunga umuntu kukhona amagloves amhlophe asesibhedlela yayisingibamba la into yasezulwini isifaka amagloves yangibamba yathula yathi ithi into yasezulwini mayisi ingibambile yathula bathula oShembe maNazaretha abanyakazi mangabe umuntu wasezulwini enza umsebenzi wakhe akekho umunye uShembe khona ngaphandle konyazi lwezulu yangibamba la yesithi ifaka amaglasayo yesithatha irazor yayifaka lapha maNazaretha la ngiqala ukwazi ukuthi izinto zomuntu ngangitshela ukuthi izinto zomuntu ihlala chazi lapha ethambeni ephethe umgogodla yesifaka irazor into yasezulwini yayifaka irazor yayifaka isithatha iskero sayo yasika yenza ngokukhulu ukusheshsha yesifaka isandla yafaka isandla yesichitha phansi yafaka isandla yachitha phansi yafaka isandla yachitha phansi yatshela inkosazana yesibili yathi hambe mashawo ufuka ukhamaze ngendishanyana ubuye nawuzi lapha yabuya lenkosazana namanzi yafika into yasezulwini yangigeza mayiqeda lapho yathatha uhala yangithunga yaphinde yangiguqula yenza ngapha yangisinga ngapha yenza njalo yachitha phansi yakigazi yachitha phansi igazi yachitha phansi yangigeza hey hayi madoda alisono siyahlupha kushosha izono
Ithi mayiqedile into yasezulwini. Yayisemi ithuli ibheka. Uthe udokotela salisa uyayithatha uthi ngihambe emhlabeni. Yayisithuli ibheka into yasezulwini. Yayisithatha ama-gloves ekade isebenza ngawo yayisiwaphosa ku-dustbin wami. U-dustbin wohlala eduze nokumbheka ngoba ngingasakwazi ukuhamba. Yawaphosa ama-gloves yasithatha isigqoko sayo isibeke ekhanda yathatha usambulela sayo yahola umhlangano ehamba nawo ikufanele iyophuma lapha engene khona ayangabe isaphuma yaphuma ngapha ithema ingapha lapha iphuma ngakhona into yasezulwini yayisibuya yayisifikima phakathi neyothi yayisingibheka yangibheka angilele eNazaretha angingabhuphi yangibheka kwakufo yangibheka yayisihleka isiphuma hamba mayisihambile basebenza omama kwakunomama babejutha ukuthi banginikeze ukudla kulesa sibhedlela banginikeze ukudla kusuka ngo5 ekseni kuyoshaya u12 ebusuku ngoba ngangidliphilisa ukusuka ngo7 kuze kulami lokulala. Bathi mama befika bangena bephethe ama-tray labo mama hey maNazaretha ayi mabe fika labo mama mabe fika wathi lo mama kwenze njani awulele ngani mntwana ngathi hayi anginankinga ngilele ngihlalele wathi mayifika wawuthi ugese qhaqa wafica igazi elimangasayo ufakazi wafica ufakazi mawuphika ukuthi uShembe uNkulunkulu hamba edla modlo maphaso kutshela wafica igazi elimangasayo wajika lo mama wabaleka wathi uyeza nowetiye wabaleka wathi mayebuya lapho lo mama wetiye wathi kwenze njani ngathi mina angazi wathi igazi liphuma phi ngathi kangilazi waphuma lo mama wabuye sebuya nenesi okwathiwe kulo mina ngeke ngisasinda ukuthi la selibuye phi lafikile silabhilika ngegazi lathi indaba ezithi akwenze njani ngathi yayafika yahlala yangena into yathi Mr Zulu what is wrong ngathi ngiphuma igazi kodwa yathi liphuma phakathi kangazi yayisithatha ipopolo zayo yangibamba yayibeka lapha yathi Mr Zulu hlizo ba ngathi kangazi yaphinda ngibamba yibeka ngapha yathi Mr Zulu hlizo ba ngathi kangazi yathi mthatheni nimuse uEsrael kwaNongoma noma eFriday mangifika lapha kwaNongoma maNazaretha ingcwele ngafike ngahlala uEsrael ngaba isitatanyiswa ngalelo langa ngafike ngafaka uEsrael ngedwa ngathi mangifika uEsrael kwezodokotela abathathu abamazohamba ababili nomunye ngomlungu ithi mayifika le ndoda engumlungu yaseNigeria ithi Mr Zulu kuthiwa wena uhliziyo ubani ngathi kangazi nalenye yathi Mr Zulu uhliziyo ubani ngathi kangazi yathi le yomlungu yathi Mr Zulu uhliziwe funa sibhale efayileni lakho ukuthi uhliziyo ubani ngathi ngihliziyo uShembe uNyazi bezulu amen ithi ubani uShembe ithi ubani uShembe waphendula lathi uNkulunkulu okhonzwa yile mfana amen yeah pho manje uthasiphi ifayela nami namhlanje noma ngayedla amahlo ngizofuthola libhaliwe ukuthi mina ngahlinza uShembe uNyazi wezulu ngathi mangifika kudokotela wami wathi Shembe wathi impilo yakho bingasekho mfana ngiyakubonga Nkosi yamakhosi amen yazidinga